Karbi Longri Abirta tumpen solar project along ki bijia di malong an kahumrida. Pulunia Hitialong Handloom and Textile Handloom Training Center sa Hemkimi CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Kang Pupon. Kunci Agriculture Development Officer Sodrim Ingti lapen istafatum doan amit hang sa hem chewang wesi asa hem pangramsu. Ihum auto aphanthing pike babrai ajok driver arenga hugisu. Aprangsi Birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba Birta longpen samyu jang terangpi non arjuik kha Birtang tonpen. APDCL atumpen lakhain koi raisi Borjan MEC constituency angkang along solar project nang kibiji pupen penang analam dulu. Laso solar project kibiji pu angkang along ahok peralam kachini Japan Karbi Longri tiripi atumpen kedamtang bu signify kripliar ni solar project kibiji pu angkang longing tiga thara rong along an humri damsi rada tumpen jethan chimo majai mek dengpon. Laso jai mek deng pondet penapi perang kia mai inisi solar project ki biji pu ke parlo pon angkang arara tumpen ki solar project ki biji pu along ki jedondon pusi ning jepon. Bonta ang tanpen inut bang hiniatum rat chariali lapen amit hang jong jungali kichu en japhansi laso solar project aputha ki kham khidum chot lasila ke majokta la hayali chu en dunde de japhan laso apirang kia mai along pen pachini pon. Lapen jong si non iprang ke wang jelang along pasik sak dun bom lang liputi sai jokji Karbi Longri tumpenta kapre kasai deng ponang kok pupusi sodak pen pachini pon thu. Bokojan pen Rajipson rongpi Karbi Longri Abirta. Dia je fan alang itum ke matha pen dak itum ke solar ke bipon wekpu uselang itum larong inkora ke thom arat ke pini alang itum ridak nang chipidulon itum hanta lapela sobuthak asong asor tuman tame unan ke nang chirap nang chitu dun tha pusi alang itum tame ni tum phan lam nang chuding ridut nasi ni tum bang Karbi Longri pen bangke ni tum pini dak ki wang pen ke thek long bangke la ni tum media theng no lo nang pakla mat hapon lo solam botak sitame da ke sarkar hin pen kali bulu tela bangso da kara ta ke sung pajok un elo masi mo pie ke messenger phan mangsi siam long ben sitame ni tum ching kidam po langli hin pen akimia tuar ansusi ke pachok ke me ke chok ye phan ni tum ke chingwai dam ye phan si sia tim ni tum selam lo Para lam thige lai lo ni tum la dak rata tum phan nang chuning riat teng pen sarkar long pen stame isi chok che pule jong thip teng no ki chok ya bidi teng wai nai pen dak do me kara tum atam arat atum arong so manta bidet pen mo phi alang tum phan joi ki joi wang je phan la so alam thei ni tum insir pon si khala kon sarkar sor consider so manta ni tum la so putak memorandum staff bidam thuji pusi ni tum pini dak chi parai da asar si tong tum an pen ma ke humru na ko lam theke la pe halo ladak khot khoti rong thara rong itu nang ko rim na ko kala halo ladak border borjan ha warlo la so solar project ka phuthak da ka rong arat nang rong ko rat ke thom la bang sorat aphan akomen nang en nang ji mate nang la bang so phuthak ni tum aphan nang nain kurining po phuthak sin YouTube channel committee pen nilitum la bangso project a phuthak pen nilitum la ko rat ke thom harat tumen pini chitong arong sa tumen chitong si pini lam che thanlong lo chingki long lo pen ladak rong ko rat thomarat mate arong sa tumen thang na la ma velo la solar project ke biji po phuthak bangke la pen ko mani rat charia song tum ladak kapasik sak dun ji pu bangke lage chok che da ji ladak arong rat akisung mate ake boy a phuthak alam bangke la ke arlu si chithan unelo la hai putha alam bangke la si pini rong ko roksi arara ki sunga ke jok je phan bangke ka pre ka tor velo la solar project ki biji apu tha kan chalo la si nilitum chela kumdi phan hang la nilitum pini inquiry lo pini long lo la si la bangso solar project bangke pini le bivek je phan nilitum channel committee Karbi Longri hen pen ta nilitum che don lo nili hen pen kening ji gelan Kedamtang aning kana hut EM Madhuram Lekthi Phuluni Constituency Handloom and Textile Training Center sahem kahumri damahut akimia sahem kikim kerang pon ja phan lam chak chipi ponsi long e sompon lo
La solong e sompon det pen ahem kikim kerang patang pon pamisi kedam tang bu signify kripli arni KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen ingpu pon lo. Labang so sa hem kang pupon along aluhiaman pen CEM Dr. Tuliram Ronghang, EM Billy Mohon Khaklari, EM Lun Singh Teron, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bidya Singh Ingleng, Phuluni VDC Chairman Dhoni Ronghang, lapen kapre man peng kidwatum chetong dun. Phuluni pen sar honing ti Karbi Longri Abirta. Haji Karbi Longri Abirta. Supuji Banjaror Puji Juriyote আমি ইয়াত স্থানীয় মহিলাবিলাকৰ তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ট্ৰেইনিং ইনষ্ট্ৰাক্টৰ অফিচ লগতে ট্ৰেইনিং বোৰৰ ইয়াত আজি সেই কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু পুঁজিটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ধৰা হৈছে এনেধৰণৰ আমি বেলেগ বেলেগৰ সমষ্টিও ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট বা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ সেইটো বহাবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা চেষ্টা কৰি আহিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাকৰ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰ্বি ডিমাচা তিৱা সেইবিলাকৰ যাতে বাহিৰৰ পৰা যিবিলাকৰ গামোচা আৰু আমাৰ যিবিলাকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল জেকেট সেইবিলাকৰ যাতে বাহিৰৰ পৰা নাহে মোনা বেগ সেইটো আমাৰ নিজৰ প্ৰডাক্টছ হয় যাতে ইয়াত আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আজি 2 বছৰমান আগতে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা যিবিলাকৰ জেকেট গামোচা কহো বুলি কয় আৰু জাৰং বেগ এই গোটেইখিনি ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ জুৰিডিকশ্যন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত লোকেল প্ৰডাক্টবিলাকে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইয়াত লোকেল প্ৰডাক্টৰ পৰাহে ল'ব লাগে সেই কাপোৰবিলাক ইয়াৰ পৰা কিনিব লাগে বুলি আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এনেধৰণৰ আমি প্ৰত্যেক সমষ্টি এনেকুৱা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke perlo Ulukunchi Agriculture Development Officer Sodrim Ingti lapen istavatum doan amethanga sahem chewangwisi asahem pangramsu Government pen kipia bainong chodengchot Lapusona Abirta Arjulong si ahokalam kachini japhan nilitum Karbi Longri Abirta Amri apirangke hemari bongrum adimaklong an paliramsi angtonalam birtarip damlo Tangte non pirangkia hin pen kethan pon Abirta le angton penalam arjupon iglona Abirta national singhon pen kelang don radwan phansame non ini kedo pulotang telake amri constituency ke parlo dak ulukunchi along ladak agriculture office along sidolo yo agriculture development officer mate chihek pen ADO labang so asai hem along se nilitum pini bang humri lo ladak kopi posi bang nangkok ma pulotang te ladak nilitum karjulong ateng pulote ladak achok kamar ato mate asai kam ke claim ato mabang ningkan mate ningkan isipen batai si lapuson se bang chot ki pusi nilitum berta long asi nilitum berta ke long pen nang humri pen pini bang ke theglong lo je ladak nilitum bang pusami ladak asai hem tame inkir kling lapen ke dak kedo kethaga avastha tame age jo kachi safa kachi pangther pula puson sa theglong le lapen dak together mate dak keton kilang abang pupustame ave kasi lapuson dak office nang kim tan pen achok kamar tum asai chiklem kle la so puthak bang dak local emisi giving maslai sa alang ni same dak initiative enangi lapen Karbi Anglong Dr. Tuliram Ronghang kijapon so alang ni pusamel ala agriculture IM alang li pusamel so asai kam kapachi bang verji office kim tan chot pen pusan mang ke chok ke dei la se asai kam acho kamar tum kai ke thang asai pachi bang verji phan alang tum pusami initiative and pen puthat alang tum asai pachi klem pa me ji phan se alang tum pingkhat ning ji la se non ni tum na paklang pon po la ke jo la pula mang ke la ke office
durja lo mate la pustame tala lokling sedo non itum theklong lo la pen isi kapachini meme alam man kela puloje ladak isi greenhouse do mate thenki nursery la puson ki la puson do non ni tum nang paklang konpo la hello a greenhouse mate thenki nursery KDB adim ke boy phis sami ladak arlo non ni tum theklong nang tum hanang paklang pot ladak arlo bangke thenki arong kidoji kalisi ladak bangke bap arong si pleng ser lo non bangke dake thenki nursery mate thenki clean kidoji adim kalisi non bangke bap se pleng ser lo jo la bangke upia thengpi arong lo la bangke agriculture tum bangle nang pachini nang la bangke athe thengpi arong kidu nang ji dim mang se ladak bangke bap sai di lo jo ang ton sami ladak bab saidi lo nang litum theklong lo ase laso putha ka bangke laso agriculture department atum busami kachilanga ba kinang sot lapen dak locally lapen KCCM tuliram rong hang alang litum busami laso putha RDP pona sonte mesenji busin lihin pen suningwi Dipulam ding roda to waralong non malom selampon bomlong lasong si kedam tang vu signify krip liar ni dipulam ding roda to war kiluhini rong kimi dili market atung hedalong thengpi kepakreba hot ihum oto AS09B C2315 babrailo laso auto driver aphan areng hu solo tong sikot pen DMC etalong anpong si silang ponlo bonta kopai kimi ajok muni da pran ke damabang abilang Pinya Abirta lansi kangton lo kardom.